guna melayani kita. Bengkat pemimbar, mari si puji kadibata, ibas kitab denden nomor 3 ayat 1-2. Ibas gelar di bata Bapa, ulu krina kinulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus sebetunggung ngalukan puji-pujin. Rasi bas gelar kesah sibadia sing ajara kita, muji di bata alu muhuli. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas tuanta Yesus Kristus nari, ibas kempakan kesah sibadia, ras kita krina gelar. Amin. Bagian dina Tuhan. Arsura aku dom krihan tanah aku ngendeken denden pujin man bandu. Geluh ku rende arsura sebab engkau aku ipulah Hindu. Perpalasan kata di patenda si puji ia alurun radu ras kita ngendeken ibas kitab denden nomor 3 siwah ayat 1-2. Puji
bata karena perbanan di bata. Andiko sehkel muliana di bata ta, iatur kena don enda seh maka sikap kel jadi ingan geluh man krina tenepa. O kam krina tenepa, pujilah di bata si mada kuasa. Kemuliaan di bata tidak arah terang sudah berasal, arah embun, ras angin silembus. O kam krina tenepa, pujilah di bata si mada kuasa. Kemuliaan di bata tidak arah lamparan sucio, semaka krina tenepa landai muas. Kemuliaan di bata tidak arah gelang-gelang silberajang, juma aras krina sabah, sinuan silberatang pagi sinur, krina silubia suliar, ras asul-asul krinana, itepandu lalu muli. Kinatang keluar manusia ras pengakuan dosa. Tuhan bercita kemuliaan arah krina tinepana. Tuhan gue betangkas kinulinna ibas diri manusia.
Tuhan go pekena-kena kekeluhan ta, terkelang-kelangkan teman ta manusia. Bagi pe arah kinulin tinepa sedeban. Mari kasih aku kan salah ras dosa anta mandi bata arah dendenta dibuat ibas kita denden nomor 436 ayat 1 2. Berita kami dosa. Selaku perseruan di bata, aku neken katana man banta kina kita sengakukan dosa ta nina di bata. Utamakan me undang-undangku kubas pusuhndu, dan aku suratkan me ibas ukurndu. Lupakan me dosa-dosandu ras perbanan dusi jahat. Bagaimana nina di bata man banta kina. Amin. 200 sada ayat sada setel 200 sada ayat sada ras telu.
Geus pemenang. Dibuat ibas ketangkasan 4 ayat walau 10 sada. Di 1000 Kuta halaman 455 dan baru 4 ayat walau 10 sada yogikan kami secara tunggal. Cara ersembah di surga. Tetap makhluk lit 6 kabangna janah rina kabang dem mata arah bas ras arah darat. Makhluk lar gadi-gadi rende suari ras perngin nina badia Tuhan dibatasi mada kuasa nainari genduari sehrasalap. Makhluk simpat ngendeken puji-pujin pehaga dengan ngatakan bujur manbana si kundul di kursi kinrajan singgeluh rasa lalap sehrasalalap. Asem rende makhluk simpat erjimpuh pertua si 24 kala ilebe-lebe si kundul di kursi kinrajan janah disembahna ia singgeluh rasa lalap sehrasalalap Ibenteren pertua mahkotana ilebe-lebe kursi kerajaan nari nina. Oh Tuhan di bata kami kemuliaan kehamatan ras kuat sebab kami jadi kenca krinasi nasait janah arkiteken praten dunga maka krina lid dengan geloh. Jenda kata Tuhan. Tuhan kala si mikirin kata di bata, dingin si makai kenca, ibas geluh nasi tetap wari. Haleluya. Si tandai kami ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa si perku